Ake sibheke question 3.1. Bayabuza lapho ukuthi is the hot air balloon in free fall? Choose from yes or no and give a reason to 2 marks. Angithi sitheme sikhuluma nge-free fall kade ngichaza ngathi mina uma into kwi-free fall isuke iyodwa kuphela i-force. Ngisho bekuthola kune-engine ekhona upetrol fana ngabikho noma i-gas fana ngabikho. Ukuthi i-free fall isuke iyodwa i-force ekuthayo i-air friction ayingabibikho. I-hot air balloon sekudinga ukuthi ube nolwazi ke le-hot air balloon isebenza kanjani. Njengoba bethi i-hot air balloon ukuthi kunomoya onjani oshisayo kunama-gases laphana abawashisayo ebese ngena kuphi kuyi-balloon. Angithi i-balloon leli ukuze lifutheke lidingeka ini i-gas. Lapha kune-hot air. Le hot air le iprovidwa yini? Iprovidwa ukushisa lokhu ngoba kukhona into eyiflame lapha eshisa le gas le kuze njani ishise ebese idala ukuthi le hot air balloon yekuphi iye phezulu ihambe iye phezulu. Uma iya phezulu lento le kuchaza ukuthi ke ayisekho under free fall lento le ngoba kunani kune force yani ye balloon eprovidwa yini ama gases. Usiyabhala ke ku 3.1. I-answer ke sithini? No, there are other forces acting on the object or on the hot air balloon. Uyabona kuna amanye ama-forces la aprovide ama-gases. 3.2 bathini ke 3.2 ngaphambi kwa 3.2 kune statement engicabanga ukuthi uyasibona lapho question paper yakho. Bathi uma ibhalloon leli sele 200 meters above the ground ukuthi kusuka lapha phansi kuya phezulu selihamba ibanga elwani elo 200 meters lapha ya khona sephosa ini itshe lapha A akaphosa ngilungise bathi dropped. When the balloon is 200 meters above the ground, a small stone A is dropped. Uyakhumbula ke ngitheni? Ibhalloon liya kuphi liya phezulu asazi lihamba ngobani. Sekudropwa ini itshe from the balloon. Bathi ke see the diagram above. Nansi lengithwebile. Another small stone B is dropped 5 seconds later from the balloon while the balloon is still moving upwards at a constant velocity. Buka. Angithi uyabo manje mabili ke manje ama-objects akhulunywa ngawo la. Ungadideki ukuthi mabili. U-apply the same principles la kade ngikhumbuza wona. Irregardless ukuthi mangaki as long as kuyi free fall. Kodwa i-hot air balloon ayikho under free fall but amatshe lawa iwona azoba under free fall. U-A ufike wadropha kwathi ngaphela sekuphela 5 seconds kwase kudropha bani u-B drop base besigaba bani u-drop. Shuthi ukube bebedropha bengekho kwi-hot air balloon noma i-hot air balloon iphansi i-initial velocity lapho bekuzoba bani u-0 kodwa ngoba badropha besentweni ehambayo kuchaza ukuthi i-initial velocity ngeke isibe bani u-0 eka-A neka-B. Uyayibona lento lena. Sebethi ke u-stone A strikes the ground at a speed of 62.68 meters per second. Okusho A just before shy phansi esezoshaya phansi ispeed ahamba ngaso bani u-62.68 meters per second. Njoba ngishilo ngathi into mayisuka phezulu ispeed senzenjani siya increase asazi kodwa ukuthi usuke ngobala phayana. Sebethi ignore air resistance. Mase besho njalo basuke beqonde khona ukuthi hayi free fall phela lena. Apply wonke amaqiniso akhona. 3.2.1 Calculate the speed of the hot air balloon. Bafuna sicalculate ini ispeed sani se-hot air balloon. Yini oyaziyo laphana? Ake siqale sibuke idata yakhona.